Ikkonfrontat bil-mod kif il-Gvern Laburista ma żammx il-weda elettorali tiegħu li jibni power station fi żmien sentejn, il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi jibqa' jinqabad fuq sieq waħda dwar il-pjani tal-Gvern Laburista fl-enerġija u deadlines marbutin magħhom. Kien fil-programm xarabank li l-Ministru Konrad Mizzi ma kellux tweġibiet dwar il-pjani tal-Gvern fil-politika tal-enerġija u reġa' nqabad li l-Gvern m'għandux pjani dwar dan il-proġett. Wara li kien wiegħed li fi żmien sentejn il-Gvern ilesti l-Power Station il-ġdida, issa l-Ministru Mizzi jagħti data ġdida dwar meta se jħabbar ir-roadmap għal dan il-proġett. M'għandekx data ġifieri? Le, data qed nirfinawha u sal-aħħar ta' Novembru se ntukom the final date. Sal-aħħar, però sal-aħħar imma almenu sena sentej sal-aħħar tal-leġislatura tkun lesta pereżempju xi forma ta' nassikurak li l-Power Station se tkun lesta f'temp raġonevoli. Xi tfisser raġonevoli? Sal-aħħar ta' Novembru ndik it-timeline eżatta. U mbagħad żommna biha. We're gonna publish a milestone schedule. Il-fatti huma li permezz tal-Power Station tal-BWSC mebnija minn Gvern Nazzjonalista, il-Gvern qed jifranka miljuni ta' euro. Iżda mistoqsi dwar kemm il-Gvern qed jifranka flus, il-Ministru Konrad Mizzi inqabad bla tweġiba. Taqbel li qed tifrankaw miljun euro fil-ġimgħa mid-BWSC li tant kritikajtu bil-Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern? Le, il-BWSC. Tikkonferma? Ma nikkonfermax li mhux qed tifranka miljun euro fix-xahar. Kemm qed tifrankaw mela? Mhuwiex il-każ, it is much lower than that. Kemm? Tajjeb li ngħidlek li l-BWSC issa fil-każ niċċekkja l-figuri eżatt u nippubblikahom. Quddiem il-pressjoni fl-opinjoni pubblika, il-Gvern jibqa' ma jagħtix dati u ma jagħtix tweġibiet għall mistoqsijiet leġittimi tan-nies.